Sastojcica posni spanać sa suvim grožđem. Sastojci za posni spanać sa suvim grožđem, 500 g spanaća, 50 g suvog grožđa, 50 g pinjola ili badema, 4 kašike maslinovog ulja, so, sveže mleveni biber, ljuta mlevena paprika. Posni spanać sa suvim grožđem se priprema na sledeći način: zagrejte 2 kašike ulja u teflon tiganju, kratko propržite suvo grožđe i dodajte spanać koji ste prethodno očistili, oprali i osušili na papirnoj salveti. Dinstajte oko 5 minuta dok spanać ne omekša, potom umešajte pinjole ili seckani badem. Posolite i pobiberite i sklonite sa ringle. Začinite ljutom mlevenom paprikom, stavite u tanjir i poslužite. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.